Tsere mejwalo artiste tseng bomong barona ho Kriste. Artiste tseng bomong barona ho modimo wa rona. Tla etsa rotlhe. I stand tall and unified in the presence of God and among my fellow human beings. I accept myself as precious person, created through Christ to be the image of the living God. Together with animals, trees, and rivers, we are one living community, belonging to the earth, our common home. Guided by the Spirit, we discover who we are as a family. Moto kabat. Amen. Hosanna 3:10 kisikilo ki Jesu kiduti huye. Ardule mfase. Puteo halalelang. Arifumaneng kakaretso yamala warona huzo booking ya Leviticus. Rifumane kakaretso yamala wa Jehova huzo booking ya Leviticus. Khaulo kia le shome le moto robong. Temana ki apele letse latelang. Hare fumane etlabalea kamokwa letsela kiena. Jehova abuela abua le Moshe are. Bolella puteo yotle ya bana ba Israele ore o bona. Halalelang obane ki halale. Na Jehova mutimo walo. Emong le emong ngolona ahlone penta tae le mae. Mele boloke di sabatataka. Kina Jehova mutimo walo. Lesike la rapela medimu ya lefela. Mele sike la iketeta medimu ya ditshwantsho. Kina Jehova mutimu walona. Paratu wa mrena waruna Jesu Kriste ubanere ya dumela. Tebaetsa dibe lefatsheng lena. Keka ho. Tla binang Hosanna 114 dibidite.
Baratuwa wa Morena wa rona Jesu Kristus. Ha Jehova a tadima Israele, o bona e le setšhaba se lahlileng molao wa hae. Yaba o tswa bukeng ya moprofeta Isaiah kgaolong ya pele temaneng ya 15 o bua mantswe a reng, le ha le ka otlela matsoho a lona ho nna, ke tla lebisa mahlo a ka hosele. Le ha le ka atisa dithapelo tsa lona, nke ke ka di mamela. Matsoho a lona a tletse madi, itlhatsweng le itlhwekise. Tlosang bollotsana ba diketso tsa lona pele a mahlo a ka, le sang ho etsa hampe, le ithute ho etsa hantle, le batlisise ho lokileng, le sireletse motshwenyehi, le lokisetse dikgutsana, mme le emele nyewo ya mohlolohadi. Mme le tle re lokise ditaba, ho bolela Jehova. A re le ha mahlo a lona a ka ba kgwebe, le ha dibe tsa lona di ka ba kgwebedi jwale ka crimson, di tla sofala jwale ka lehlwa. Le ha di ka ba kgwebedi jwale ka scarletta, di tla ba sou jwale ka boya ba nku. Ha le rata ho utlwa, le tla ja monono wa lefatshe. Baratuwa ba Morena wa rona Jesu Kristus, re le batho ha rena lerato, re le batho re tletse mona, re tloile bana ba borona, re tloile meloko ya rona. Ke ka ho e mong le e mong wa rona hoseng ona a tla tlamehang hore a etse boipolelo ba tumelo ya bokreste, a ipolele dibe tsa hae ka mantswe a reng, e akaretsang kopano ya bahalaledi le tshwarelo ya dibe le tsoho ya mmele. Amen. Hosanna 238, ke dumetse ho Morena.
Hallelujah. Hallelujah. Hey, let's really. Good morning. Good morning. Good morning. Goeiemôre, goeiemôre. Ndi macheloni avuxeni riperile molo molweni. Una le motho thoko we. O teng. O kgomaretse mang motho? A ko mmotse gore o kgomaretse mang? Hai le nna ke kgomaretse more. Hallelujah. 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 Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you. Ka lebaka la nako ke ya matha ke re wa mpona. Aha. Tlo bina pina. A re tlo dumedisana ka la re tse re dumedisana. Fetola mawa. Ba tlang ho rera ba tla rera. Those who are going to preach will come. Ha re ntse re dumedisana ka pina ye matla. Se ke wa tsamaya o sute o mo dumedise fela mo shape ka corona eng.
Bitso la Morena Jesu Kriste. I can see Litabile. Our program is very, very big today. Lenaneo la rona le pakellane mo mosong wa letsatsi le. We have a number of things that we need to do. Go na le dilo tse mmalwa tse re tshwanetseng go di dira. So we are going to preach, but the message won't be too long as well. Ka go rialo thero ya rona e tlo nna e khutshwanyana. Let us sing a song, a short, just one verse. What is the time in a watch? We've given 20 minutes. 25 to. Okay. Let us pray. Our Lord and Heavenly Father, we want to thank you this morning for this precious time that you've given us to come together in this manner, to share your word, to worship you, to praise your name, and to baptize and to take part in the Holy Communion. It is the time now for us to listen to you. Our prayer is that you open our hearts so that your word can have a place in us. Help your word to transform our lives. In Christ Jesus, we thank you. Amen. Amen. We are going to share the word of God from the book of 2 Kings. Rilo abelana molaetsa wa modimo go tswa mo bukeng ya bobedi ya dikgosi. Chapter 6 from verse 8 to 23. Kgaolo ke a borataro, temana ke a borobedi go fitlha masome a mabedi le boraro. It looks long, but we are not going to read everything. E bonala e le telele empa ha re ilo bala tsotlhe ditemana tse. I repeat 2 Kings, Dikgosi kgaolo ke a bobedi. chapter 6, Kgaolo ke a borataro, 8 to 23. temana ya borobedi go fitlha masome a mabedi le boraro. He's just going to read it in Setswana or Sotho. I'm not going to read it in English. I'll just talk. Ka phetolelo ya Setswana e buisega yana, setlhogo se re Basiria ba fengwa. E rile e kile ya re kgosi ya Syria e tlhabana le Israele ya gakololana le batlhanka ba yona ya re bothibelelo jwa me bo tla nna kwa gore mme monna wa modimo a roma kwa kgosing ya Israele a re itse gore
a thukutang a Syria a se ka tlhola a tla mo lefatsheng la Israele. Amen. It was long, but I wanted you to get the story right. E ne le etelele empa ke kopa le tlhaloganye. Here we see two kings that are fighting. Re bona dikgosi tse pedi fa tse di leng mo ntweng. The Israelite king is fighting with the Syrian king. Kgosi ya Baisraele e lwa le kgosi ya Syria. And the person or the king who started the fight was the Syrian king. Kgosi e simolotseng ka ntwa ke ya kwa Syria. He always strategized to make sure that he defeated the Israelites. Ka dinako tsotlhe o na le maano a dirang gore a leke go fenya Baisraele. But the problem was, Empa bothata ke bo. whenever he set his traps Mo a beyang maano a gagwe a mabe to catch the Israelites, gore a tshware Baisraele, he didn't win. ga ka kgona go fenya. What was happening was this. Se se diragetseng ke se. The man of God, Elisha, Monna wa Modimo Elisha was informed spiritually by God mo moyeng o na itse tsotlhe ka ntlheng ya Modimo. of the traps that the king of the Syrians planned. Ka tseo kgosi ya Syria e neng e di rulaganya. And he always informed the king of Israel of what was happening. O ne a bolella kgosi ya Israele ka dinako tsotlhe gore go diragala eng. So the king of Israel will make sure that he didn't go where he was supposed to go. Mme kgosi ya Baisraele e ne e dira ka bojotlhe gore e seke ya mo ne e tshwanetse o ya ko So the teng. king of Syria had a problem now. Kgosi ya Syria ile ya nna le matsapa. When I put my trap here, Ga ke bea leraba la me mo, the king of Israel goes the other way. kgosi ya Israele ya ka ntlha e When I nngwe. put my trap here, Ga ke se tlisa ka fa, the king of Israel and his troops goes the other way. kgosi ya Israele ya ka letlhakore le lengwe. There should be a spy amongst us. Go na le setlhodi mo gareng ga rona. Somebody who is informing the king of Israel of our plans. Go na le mongwe yo isa molaetsa kgosi ya Israele And ka maano a so rona. he gathered all his people O ile a bitsa batho ba hae ba and botlhe. said to them, A re mo go bona. "Tell me who amongst you is telling the king of Israel of our traps?" Mpoleleng gore ke mang mo gareng ga lona yo o bolelelang kgosi ya Israele ka maano a rona. Fortunately, there was a man amongst them Ka mogau go ne go na le monna mo gareng ga bona. who knew was what happening. O neng a itse gore go diragalang. In verse 12, we read, Temana ya le bosome le bobedi e re. "And one of his servants said, 'None, my lord, O king, but Elisha the prophet who is in Israel tells the king of every words that you speak in your bedroom.'" Ga gona ope wa rona empa motlhanka wa Modimo Elisha o itse tsotlhe tseo re di nagana re di dira ebile o bolella kgosi ya Israele. So, in other words, from here we learn the following. Ka mantswe a mangwe mo re ithuta ka tse di latelang tse. All God's people have got enemies. Ba botlhe batho ba Modimo ba na le manaba. And the biggest enemy of of God's children is Satan. Lenaba le legolo la bana ba Modimo ke Satan. Satan is planning every day and night to make sure that he captures you. O na le maano a mantsi a dirang le letsatsi gore a o tshware. Do not relax and think Satan is not planning against you. O se ke wa iketla wa nagana gore Satane ga ona maano a dirang mo go wena. That's why Jesus Christ says, Ke ka lebaka leo morena Jesu a rileng. Satan the thief, the Satan who is a thief, Gore Satane yo leng legodu. he is always prepared to steal, to kill, and to destroy. O ikemisetsa tsotlhe gore a tle a utswe le go senya. The question is to destroy who? Potso ke gore o tlo senya mang. I'm telling you that the devil is not happy when you are seated like this. Ke a go bolella diabolose ha kgotsofale ha thabe
ka go le bona le ntse When you mo. are listening to the word of God and being empowered, he's not happy about that. Ha le utlwelletse lentswe la Modimo le matlafadiwa, ga a thabele When your seo. children are being confirmed, he's not happy about that. Ha bana ba lona ba amogelwa, Satane ha a thabe. When you take part in the Holy Communion, he's not happy about Ha that. o tseya karolo mo selalong, ha se mo thabise So seo. he will do all means to make sure that you do not do what God wants you to do. Ka go rialo o tlo dira tsotlhe mo matleng a gae gore o se ka dira se Modimo a batlang o se dire. But the good thing is, Empa se se lokileng ke se. God has always prepared us Modimo o re siamiseditse ka dinako tsotlhe. through the Holy Spirit. Ka moya o boitshepo. He informs us of things that are to happen to Wa re us. lemosa ka dilo tseo di tlo diragalang. I'm talking about the people who are spiritually matured. Ke bolela ka batho bao ba godileng mo moyeng. If you are spiritually matured, you won't be surprised of the things that are happening around you. Ha o godile mo moyeng o ka se makatse ke dilo tse di diragalang mo gaufi le wena. Jesus, through the Holy Spirit, always tell us or inform us. Morena Jesu Kriste ka moya o boitshepo wa re lemosa. That is what he was doing through Elisha in the scripture that we have Ke read. seo a neng a se dira ka Elisha go tswa mo lekwalong leo re le buisitseng. So don't worry. O se ke wa tshwenyega. But what you should know Empa se o tshwanetseng go se is itse that the devil is planning against you. ke gore diabolose o na le maano a dirang ka wena. Now let us look at what the king of Syria did now. A re lebelele seo kgosi ya Syria e se dirileng. Immediately after realizing that the man of God Morago ga go lemoga gore monna wa Modimo is the one who was informing the king of Israel of the traps that he was setting. ke ena a neng a bolelela kgosi ya Iseraele ka maano mabe a wa neng a He dira. now planned to kill Elisha. O tla ka maano a go bolaya Elisha. So this is what happened. Se ke se se diragetseng. He took his army O tsere masole a gae. and at night they moved towards Dothan where Elisha was Mo staying. bosigong ba ile ko tulong ya Dothane mo Elisha a neng a nna teng. When they reached at Dothan, Fa ba fitlha ko tulong they eo, surrounded the city where Elisha was. ba dukologa tulo eo Elisha a ne a le mo go yona. Elisha and his servant were sleeping. Elisha le modiredi wa gae ba ne ba robetse. They were not aware of what was happening. Ba ne ba sa itse seo se diragalang. And early in the morning, Mme mo mesong the servant of Elisha modiredi wa Elisha woke up. o ile a tsoga. When he moved out of the house, Ha a tswa a tswela ko ntle, he realized that the whole area was surrounded by the army of the Syrians. o bone tulo yotlhe e dikanyeditse ke masole a Syria. And then he cried. O ile a lla. And when he cried, he ran back to his master. Ha lla o ile a sianela go mong wa gae. When he ran back to his master, Ga boela go mong wa gae. and then Elisha asked, "What is happening?" Elisha wa mbotsisa gore go diragala eng. And he said to him, O ile a re mo go wena "There are horses, go na le dipitse, there are soldiers go na le masole that are surrounding us. bao ba re dikanyeditseng. The army of the Syrians, Mabotho a Syria and their horses and chariots le dipitse tsa bona le dikoloi tsa ntwa surrounded the whole house. ba re dikanyeditse. Alas, my master, what shall we do?" That is what the young man said. Monna o wa modiredi o ra Elisha re tlo dira eng. In other words, when this young man looked out, Ka mantswe a mangwe modiredi o ga lebella ko ntle he couldn't believe what he was seeing. ha ka kgolwa seo a se bonang. The whole army coming only for one man. Mabotho a tshireletso a makana a latile monna a le mongwe. But this is what we can see here. Empa seo re se bonang ke se This young man, monna o wa modiredi because he was spiritually immature, ka gonne mo moyeng o ne a se a gole. he couldn't see the army from above. O ne a sa bone mabotho a tshireletso He go tswa ko could godimo. only see the army of the enemies.
o bone matsholo a tshireletso a manaba. And when Elijah went out of the house, Ga Elisha a tswa ka mo ntlong, after hearing this man, morago ga gore a utlwe se modiredi wa gae a se buang, he realized that this young man couldn't see what he was seeing. o ile a lemoga gore modiredi wa gae ga a kgone go bona seo a se bonang. Then, this is what Elijah did. Se Elisha se dirileng ke se, After realizing that this young man cannot see morago ga gore a lemoge gore modiredi wa gae ga a kgone go bona spiritually, mo moyeng, after realizing that the young man was frustrated, morago ga gore a bone gore modiredi wa gae o ne a after tshwenyegile, realizing that he couldn't see spiritually, morago ga gore a bone gore ga a kgone go bona mo moyeng, after realizing that he couldn't see the support of the heavenly army around them, morago ga gore a lemoge gore ga a kgone go bona matsholo a tshireletso a legodimo. Elisha said to him, Elisha o re mo go wena, in verse 16 he said, temana ya lesome le borataro e re, do not fear, o seke wa tshoga, for those who are with us are more than those who are with them. ka gonne bao ba nang le rona ba feta bao ba nang le bona. Brothers and sisters, Phuthego ya Modimo e I want to tlhompega. tell you this. Ke batla go le bolelela se. Sometimes you may think that you are not protected. Nako e nngwe o nagana gore ga wa I sireletsega. want to tell you that all God's children, Ke batla go le bolelela gore bana ba young and Modimo, old, bagodi le those bašwa, who commit themselves to Christ, bao ba ipeileng mo tlasa taolo ya Keresete, we are surrounded by the army from re heaven. sireletsegile ke matsholo a Satan tshireletso cannot ko do Modimong. as he likes. Diabolose ga a kgone go dira seo a se batlang. Unfortunately, we cannot see this with our naked Ka eyes. maswabi ga re kgone go bona seo ka matlho a rona. But listen to what Elisha said. Empa utlwelela seo Elisha a se bolelang. He says to this young man, O raya motlhankana do o, not fear. o seke wa tshoga. Firstly, he attacked fear. Sa mathomo o ile a lwa Why le did he letshogo. start with fear? Ha o thoma ka letshogo, Because fear is the opposite of faith. ka gonne letshogo ke letlhakore le leng la tumelo. But let us look at what Elisha did A now. re lebeleleng gore Elisha o reng. And Elisha prayed for that young man. Elisha o ile a rapella motlhankana yo. Lord, Modimo, I pray, ke a rapela. open his eyes that he may see. Bula matlho a hae gore a kgone go bona. Then the Lord opened the eyes of the young man, Modimo o ile a bula matlho a motlhankana yo. and he saw spiritually. O ile a bona mo moyeng. And behold what he saw. And then o re, The mountain was full of horses and chariots of fire all around Elisha. mo thabeng mo Elisha a neng a ntse, go ne go tletse masole le dikoloi tsa ntwa. That's why I say, brothers and sisters, Ke ka lebaka leo phuthego ya Modimo e as ratang. God's children, Bana bao we must never think we are not protected. re seke ra nagana gore ga ra sireletsega. And those who are spiritually matured, Bao ba godileng mo moyeng like Elisha, yaka Elisha, when you realize that your younger brother or your younger sisters can't see spiritually, ga o nagana gore monka wena ga a kgone go bona don't mo condemn moyeng. him or her. Mmitse, But there is something that you can do go na le sengwe se o ka se for dirang your brother or sister to see. mo monka wena a ka kgonang go bona. That is, you pray for your brother. O tshwanetse go mo Pray for your rapella. sister. Mo rapelle. That is, you also see spiritually. gore le ena a kgone go bona mo moyeng. The reason why so many of us are frustrated in this world Lebaka la gore bontsi ba rona re tshwenyegile mo is because lefatsheng. we think we are not protected. Re nagana gore ga ra sireletsega. That's why sometimes we go to an extent of God going to the so-called the prophets. Ke ka lebaka leo ka dinako tse dingwe re ya ko ba re ba bitsa gore ke ba Ask porofeta. them maybe to give us some ropes, red, brown, or green, to wear around Re us. ba kopa gore ba re efe dihulu tsa mebalabala gore re di But apare. when we wear this kind of thing, Gore ga re apara dilo tse, we think we are re protected. nagana gore re That's sireletsegile. why even some of our houses,
ke re ka lebaka leo le When matlo we a mang a enter into rona our houses, ga o tsena ka mogare ga we see ntlo something hanging here and re there. bona sengwe se kaleditswe mola le mola And when we do this kind of thing, ga re dira dilo we tse think we are protecting re ourselves. nagana gore ra That's why itshireletsa some of our houses on top of our houses, ke ka lebaka leo dintlo tse ding tsa rena mo godimo there are cause of salt to spread all over the houses. re konopela letswai mo hotlhefa Around all our houses, mo hotlhe ka mogare a dintlo tsa rona we think we are protecting ourselves. re nagana gore ra itshireletsa Shame. shame We are well protected. re sireletsegile When the young man's eyes were opened, ga matlho a lesogana le a bulega he saw horses and chariots of fire o bone dipitse le dintwa tsa mollo around the men of God. tseo di neng di sireleditse monna wa modimo So when the Syrians came down to him, ga basyria ba tla mo go look wena at this now. o tloelela se Let us look at this spiritual matured person. a re lebelele monna yo o godile mo moyeng When the Syrians came down to him ga now, basyria ba tla mo go wena Elisha was never frustrated. elisha ga a nna He le never ran matshwenyego. away. Ga a He tshaba. never hid inside the Ga a house. iphitlha He ka never mogare went ga out to ntlo. the house Ga a ikhiela ka mogare ga ntlo. because he trusted in the Most High God. ka gonne o tshepa modimo yo o leng godimo He believed in magodimong prayer. o dumela mo You thapelong believe in prayer? o dumela mo thapelong Look at what he did. bona se wa se dirang Elisha prayed to the Lord elisha a rapela modimo and said, a re strike these people, I pray, with blindness. ba foufatse modimo ka thapelo And he struck them with blindness according to the word of Elisha. mme modimo a ba foufatsa go ya ka lentswe la Look elisa at the power that we have as God's children. lebelela maatla ao re nang le ona yaka bana ba Many of modimo you think that the power of God is with Barutis. bontsi ba lona le nagana gore maatla a mo The baruting power of God is in the so-called prophets of the bishop. le nagana gore maatla a mo baruting kgotsa The dibishopo Bible clearly says, baebele e tlhalosa when gore before Jesus Christ left, morago ga gore jesu kriste he a said, "Here tsamaya is the miracles that I'm going to give, that are going to be performed by the believers when I live here. ga ke tloga mo badumedi ba ile go dira metlholo They will cast out evil spirits in ba my name. tlantsha mewa e mebe They will perform miracles." ba tla dira metlholo And it was referring to you seated ba here. ne ba ra wena o ntse mo Tell that person next to you, this is referred to you. bolelo o ntseng gaufi le wena seo se raya wena You have the power. o na le maatla You have the power. o na le maatla You don't need that red rope. ga o tlhoke mogala o You mohimedi don't need o that green rope. ga o tlhoke mogala o You have the motala power. o na le maatla And the Lord struck them with blindness. modimo o ile a ba foufatsa That was not the power of Elijah. e ne e se maatla a tswang mo go That was the elisa power of God through Elijah. e ne e le maatla a tswang ko modimong ka So elisa God wants to express his power through you, my modimo brother. o batla go bontsha He maatla a gae wants ka to express wena his power through you, my sister. o batla go bontsha maatla a gago ka wena kgaitsadi yaka After he struck them with blindness. morago ga o re a ba foufatse Now Elijah gave them a message. elisha o ba fa molaetsa This is not the way, nor is this the city. a e se mo le tshwanetseng le nne teng Follow me and I will bring you to the man you want. ntsha le morago ke tla le isa ko monneng yo o leng matlang But he led them to Samaria. o ile a ba isa samaria So it was when they had come to Samaria ga ba fitlha ko samaria that Elisha said, elisha a re Lord, modimo open the eyes of this man bula matlho a banna ba that they may see. gore ba bone And the Lord opened their eyes modimo a ba bula matlho and they saw and they were there inside Samaria before the king of Israel. ba ile ba iphumana ba le ka mo samaria mo pele a kgosi ya You iseraele know, when we believe in prayer, ga re dumela mo thapelong we play with it. re tshanoka ka yona The man of God was playing with prayer here. monna wa modimo o ne a tshanoka ka thapelo He mo simply said, now close the eyes. ba tswalle matlho All the eyes closed.
ba ile ba foufala. Now later when they went to Samaria, he said, Moragonyana ha ba fihla Samaria, open their eyes, ba bule matlo. and their eyes opened. Matlo a bona a bulega. Now they found themselves standing before their enemy. Ba iphumana ba eme mo pela lenaba la bona. I want to advise you, brothers and sisters, Ke batla go le gakolla. play with prayer and see what God does. Tshanoka ka thapelo o bone seo Do Modimo a not se be dirang. afraid to cast out evil O spirits. seke wa tshaba go ntsha mewa e mebe. Do not be afraid of the sound of the owl on top of your house. O seke wa tshaba lerubisi le le ntseng mo godimo ga ntlo ya Because I gago. know some people, if the owl makes it sound on top of their house, Ke a itse gore batho ba bantsi ga lerubisi le dira modumo they mo godimo ga will ntlo. jump from their bed and sleep under the bed. Ba tla tshaba ba tsene mo tlase ga bolao. Because they think now the witches are here. Ba nagana gore baloi ba fa. Why are you afraid of this kind O of thing? tshaba eng? That bed is a bed of God. Ke nonyane fela ya When modimo. it sings, if you are a spiritually matured person, Ha e apela mo o godile mo you moyeng. should be so free that you can get out and listen to the music and even dance. O e tswa o ye ko ntle o e utlwelle o bine. Because you understand how surrounded, how powerful the army of God is around you. Ka gonne o tlhaloganya mabotho a tshireletso a modimo a rometseng mo go wena. Are you afraid of the sound of the owl? A o tshaba modumo wa lerubisi Ask na? that person next to you, are you afraid of the sound of the owl? Mmotsise. Okay, you are not afraid. Thank you. Ke a le bona le tshoge. But I know with some of you, Ke a itse gore ba bang ba lona the morning, early in the morning after hearing the sound, mo mosong morago ga re lo utlwe modumo you will be running up and down, spending money le tlabe le siana le ya godimo le tlase le berekisa to tšhelete make sure that witch doesn't come back again. gore moloi ola a se ka boa gape. Now, when the king of Israel saw them, Fa kgosi ya baiseraele e ba bona he said to them, o re mo go bona, Father, rara shall I kill them? a nke ba bolae na. Verse 22. Temana ya masome a babedi le bobedi. But he said, Elisha said, Elisha a re you shall not kill them. o seke wa ba bolaya. Will you kill those whom you have taken captive with your sword and your bow? A o ka bolaya bao o ba thupileng ka lerumo le tšhaka na? You didn't capture these people. Ga e se wena o ba tshwereng. Why should you kill them? Ke ka lebaka la eng o ba bolaya? And here is what I'm telling you to do. Se ke go bolelelang gore o se dire. Set food and water before them, Ba fe dijo le metsi that they may eat and drink and go to their master. gore ba je ba nwe ba boele go monga bona. Then he prepared a great feast for them. O ile a ba direla moletlo o mogolo. And after they ate and drank, Morago ga o re ba je le go nwa, he sent them away, o ile a ba romela morago and they went to their master. ba boela go monga bona. But listen to this, Empa utlwella se this last part of this lesson, karolo e ya bofelo which is the focus of this scripture. ke motlhodithero wa temana e. Here, so the bands of Syrian raiders came no more into the land of Israel. Batlhabani le masole a Syria ba se tlhole batla How? mo tulong ya Israele. I want us to see the position of the Christians Ke rata le lebelle maemo a in bokreste this world. mo lefatsheng le. I want you to know your position Ke rata gore o itse maemo a as gago a man and a woman of God in this world. jaaka monna kgotsa mosadi wa modimo. You are called to create peace. O buile o biditse gore o tlise kagiso. This is the message. Ke molaetsa o. The two kings are fighting, Dikgosi tse pedi tse di and the alwa. man of God is in between. Monna wa modimo o mo When gare. the king of Israel wanted to destroy them,
ga kgosi ya Israele e batla go ba bolaya the man of God realized that if he killed these people, monna wa modimo o lemoga gore ga a bolaya batho ba there won't be lasting peace. go ka se nne le kagiso e feteletseng Not an eye for an eye. e seng leitlho o seke wa ntsha If leitlho you wa want ntsha leitlho peace in this world, ga o batla kagiso mo lefatsheng it le won't be for an eye. o seke wa ipusuletsetsa This is what Elijah did here. Elisha o ile a dira se He said, instead of killing them, go ena le gore o ba bolae spoil them with delicious food and drink. ba fe dijo tse di monate Give ba them the je best to eat. ba fe ba je And when they had eaten, ga ba jele let them go. a ba tsamaye Don't take anything from them. o seke wa tseya sepe go Don't tswa mo hurt go any bona one of them. o seke wa utlwisa ope botlhoko Let them go. a ba tsamaye But let us look at what the consequences were a re lebelele ditlamorago ke tse of that strategy. tsa maano ao From that day, go tloga ka letsatsi leo the bands of Syrian raiders never came back to Israel. masole le mabotho a tshireletso a Syria ba se tlhole batla This is the best way of dealing with your enemies. ke tsela e lokileng ya gore o lwe le mmaba wa If you keep gago on fighting with your enemy and you want them dead, ga o tswela pele o lwa le manaba a ga o when you rata see go a them, bolaya your blood is like blood is coming out of your eyes. o lebelela ka matlho a tswang And you madi are angry. o befetswe You are not solving the problem. ga o rarabolle bothata Do you remember what Jesus did when they caught him? la gopola that way. gore morena jesu o dirileng ga ba mo Peter tshwara took out a knife and cut one of the sword. peterose o ntshitse sabole a kgaola tsebe ya o mongwe wa And masole it went to the ground. ya wela mo fatshe But Jesus, because he was a peacemaker, morena jesu ka gonne o ne a rata he kagiso said to Peter, o ile a re mo go peter take that ear and put it back. tseya tsebe o e busetse morago And he did that, o dirile yalo and it became peaceful. go nna le kagiso If you want peace in this world, ga o batla kagiso mo lefatsheng le do not fight the way your enemy is fighting. o seke wa lwa ka mokgwa o manaba a gago ba go lwantshang ka Show teng yourself that you are a child of God. ba bontshe gore o ngwana wa modimo Our fight is not against flesh and blood. dintwa tsa rona ga di mo nama le madi Unfortunately, there are people amongst us who are even the church ka maswabi go na le batho mo gare ga rona ba ba leng ka mo who kerekeng confess to say, I hate so and so. bao ba bolelang ka melomo ya bona gore ke I tlhoile mang won't le even go to mang his house. ebile nka se ye le ko I lelapeng la won't even gae touch that person's food. ebile nka seke ka mo I tshwara hate him with my whole heart. ke mo tlhoile ka pelo ya ka And you will yotlhe do the best evil you can. o nka mo direla bobe bo botlhe bo nka bo kgonang It does not solve the problem. seo a se tharabollo ya bothata What I want us to learn from this man, seo ke ratang gore re ithute sona God's children, you and me, bana ba modimo nna le wena are called to create peace. re bileditswe go tlo tlhola Peace kagiso in our family, kagiso mo malapeng a rona peace in the church, kagiso ka mo kerekeng peace in your working place. mo re dirang mo teng We are the ones who can create this peace. re bao re ka tlholang kagiso Tell the person next to you, you are called to create peace. bitsa o ntseng gaufi le ena o re o bileditswe gore o tlise kagiso Amen. amen I've used my time. ke dirisitse nako e ne ke e filwe Let us pray. a rapeleng modimo ntate o matla otlhe ka lebitso la morena jesu kreste re a leboga re lebogela molaetsa o re bolelang gore re matlafaditswe fa re dumela mo go wena re matlafaditswe modimo ka thapelo ha re go rapela mme o re araba o re direla tsotlhe tse o re di kopileng re filwe molaetsa modimo motlhanka wa gago elisha yo neng a godile mo moyeng yo neng a tshepa thapelo yo neng e le motlodiwa wa gago ha mathata a tla mo farafere o ne a sa tshoge ka gonne o ne a itse gore wena o mo sireleditse ka dinako tsotlhe mme ke a leboga modimo gore mo mosong wa letsatsi le be re gopodiwa
gore le ha re ka iphumana re le mo maemong a tlhobaetsang mo re tla tshoga mo teng lekwalo le re seke ra tshoga ka gonne bao ba na le rona ba feta bao ba na le bao ba re tlhoileng kgotsa bao ba batlang gore bolaya. Modimo ke a leboga. Sireletsa phuthego ya hao ya Akasia, sireletsa kereke ya hao ya URCSA lefatshe ka bophara Modimo wa ka. Yaka Elisha ke le rapela le nna ke a rapela Modimo ke bofa meya e mebe eo e re tsikinya mo hare ha maikutlo a rona, eo e re tshwenyang ka mohareng ha dikereke tsa rona Modimo wa ka. Ka moya wa hao o boitshepo a ke ba tswe meya wa e mebe e tswele ko ntle e re tlohele ka kagiso ka gonne o re biditse o re bileditse gore re rapelle le go tlhola kagiso. Tlhonolofatsa motlhanka wa gago Modimo yo gasitseng lentswe la gago, mo tlholofatsa yalo le balapa la hae, se o fatsa mongwe le mongwe yo utlwile lentswe le mme a itseele lona ipolokele lona e nne le sedi mo maotong a hae gongwe le gongwe mo a yang mo teng Modimo ka Kriste Morena. Amen. Inside some of our cars, Ka mohare ha dikoloi tse ding tsa rona we see some toys hanging there. re bona go na le ditshanekiswa. Inside those toys, there are things there Ka mohara dilo tseo go na le dilonyana protecting you against accidents. tse di o sireleditseng kgatlhanong le dikotsi. I want to ask you to go and break those things. Ke kopa o ye o dintsha We are well protected. re sireletsegile ka lebitso la Kriste.